Kaj spuli? Šta si tužan? Šta si tužan? I dobro jutro dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal E60 Performance. Evo danas, nije rano u biti, jako sam dugo spavao. Imao sam malo jučer jači dan, malo sam se ušikao, kako da kažem ovo ono. I danas evo ga idemo po taj dan kad ćemo pokupiti E39 koji ja ću kratko otići po mog kuma koji bi trebao sa mnom da ide tam, koji bi trebao. Ja s njim nisam ništa dogovorio, ja sam se znači jučer prebio ko mačka. A sad ćemo polako do njega i onda ćemo krenuti dalje. Pošto sam već dogovorio sa lakirarom još neke jučer stvari, to nisam snimao. Odnio sam u keder i ovo sve, tako da će danas auto biti gotov. Malo će biti prepoliran, očišćen i ja ću ga dobiti znači spremnog. Evo, uboli smo kume kod kuće. Sad ćemo ja samo još da li će nas voziti. I onda ćemo, ako bude sve pozitivno, krenuti. Nije on baš da se voli snimat. Sad ćemo vidjeti. Kume! Ništa vidim. Mogu ti samo dati auto, odvesti... Što ne more, pa kako ću 2 auta dovući? Ali on će te samo odvesti. Samo me odvuci. Evo, kum je rekao ja. Majstore! Da sam jasno. Jesi li? Kume, otključaj se. Ej, hvala. Viđamo se. Nisam lijepo ovi antenu. Koju? Ovo ovdje antena, što ti je pa sad ostala kao na instrumentu, ali nisam ni gledao jučer, mislim da su oni sve završili. Dok sam ja imao neku antenu tu. A? Dok sam ja imao antenu tu. Dobro, pa ima nešto tam, ja vidim. To je vjerovatno neko sprovodio nešto lično. Hoćeš da ugasit? Nisam ga stigao usjeti, hoćeš na A pravom. te ne mora se sjekerat s tim. To moraš jedno oterat na pravom. Svakako će to da se radi. Je. Kako se table stavi? Sad ću ti imam unutra ove vidjet ćeš. Čupovac onaj. Ja. S ovu strane već ima stari, imao sam ga već na starom sistemu. Ovo je druga traka. Sad moram vidjeti koja je. Ima jedna traka koja lijepi. Znaš, koja prima, a koja daje. O ne, dobro ispao. Jesi ga ti prepolirao sad, jel da? Samo ga nisam prav, onda ponegdje da je ostalo. Ma da. Neko Porsche izgleda, ha? Da sam ja sve radio, ja bi radio to crnu, ovo crnu, Lajsnete, a znaš kako bi ona to izgledalo? To bi ona izgledalo ko da ima neke, šta ja znam, gume velike. Dobro. Misliš? Ja, radio sam tješare na kamionu na Trebanci. Ozbiljno? Ja, onda to bude. Pa je isto koji je ovo sad crno što ti izvlači ovo. I sada je crna još ovdje. Znaš kako dodaje? Samo da vidim da ovo negdje ovako stavimo sa strane. Jer pogotovo kad imaš i ovo dole. Lajsno. Ovo. Onda bi to bilo po pragu sve. Oj, meni ovako izgleda super. Meni su... super. Kako su gradili šajbe, su rali dobro. Tu mi malo, ovdje mi malo nekako guma kada je pobjegla im gore.
Jest nekako, jel? To mi nije jasno. Da nije šajba cijela gore otišla. Pa Kako to nije toliko? jedno, ja sam to sinoć pokušao ovdje svučim, ali ne mre, već je bilo osušilo. Tamo je, vidiš da je malo... Jest ja nekako. Sve nisam i nikad kontrolisao, ljudi stvarno rade profesionalno, se bave tim i onda sinoć kad sam ujebeo... Vjerovatno puno kleve je bilo unutra, ljepila. Ne znam. Oni baš odrađuju. Zadnja je... Ovo masku žena. On se sam tim bavi. Pa tu je tu milimetar gor dol. Malo je ovdje, ja. Pa dobro, moglo je vjerovatno malo bolje, ja. Malo je moglo bolje. Dobro da šajbu da su imali zadnju, teško je šajbu zadnju nabaviti. Teško su i to su i tražili čovječ, pa sam to prije na jedno 10-ak dana su uspjeli da riješi. Ja. Vemo, kad god sam zvao, pa više mi dodijelo zvati, jer odmah ono kad si ti došao, ja sam odmah poručio da mi nađu. Da reknu cijenu i... Dobro si zalijepio i ovo. Njega sam samo obostranu trapu. Obostranu trapu se radi? Jeste. Da mi ne otpadne možda gdje u utorak. Jebe mu majku skroz se zalijepio. Nema mjesta za lepilo za šajbu, ja sam mislio lepilo za šajbu. Ali sad kad moram ići 2 trake uivičiti. Ja. I one su te širine. I onda nemam samo za još jednu širinu one trake. Dodao sam pozdrav, ako stavim lepak, podiće pod ovu. Ja, neka. A ti provjeri ga ponekad, jebi ga. Da vidiš. Jer uzeo sam kvalitetniju traku tu. Imaju i lošije, mada kod nas nije nešto ekstra kvalitetni trak. Da. Ali išao sam na kvalitetniju, trebalo bi da drži jebo mater lijepi mi lajsnete i... Ne, sad kako su ova stakla čista, kako je to bilo muljavo, nemaš pojma je. Evo, baš se vidi ovdje. Evo ovo smo ti razvali, vidiš, one imaju i vodu neku. Nije to voda, to je takve špigle, znaš. Evo, grijač je uključen. Vruće? To ne znam. Pa vjerovatno imaju grijač, jel? Oču to grije sad. Pa automatski, vjerovatno. Ili se tamo možda nešto ovdje valilo, no ne razumijem se ni ja. Ne znam, vjerovatno. Sad piplo ono vruće. Ne, to su ti špigle nereflektirajuće. I onda ovo je više kad stisniš. Pa vidim da nešto... Ovo nije voda, to sam ja mislio da je voda. I taj motorić ne radi, apsolutno ne radi. Onaj se čuje zuji, ali nema štelovanja, znači nešto... To radio je prošli put. Jeste radio. Možda nije dobro prištekao nešto. Ne znam. Znaš. A vidi kad budeš skidao svakako ćeš mijenjati, ali nema... Vidjet ću da li ima struje pod jedan. Onaj se čuje zuji, Ja. ali isto samo zuji ne povlači. Da, pogledat ću ja to kad budem, znam ja šta ima, koji mehanizam. Ne razumijem. Znam ja šta je, nije to baš tako lagano naštelovati. Ma ne, super je. Ovo isto riješeno, da? Sad sam vrata malo doštelovo. Vrata se ne veš šta ni štelovat, nego samo zabravci, kako smo njih skidali. Ma ne, ja. Leglo mu je ko šamar budalije. One, sprem zelenog je Zelene je bio neki monoton je bio. drugi auto, nema šta ovo. Ovo je baš upečetljivo sad. Dobro, aj, da keširamo. A ako neću? Pa šta će tu? Vidimo. Evo ga ovako, to je unutra sve. A mi ćemo ovdje da gledamo jel sve u redu je. To je u redu, nadam se da je ovo u redu. Ako šta bude, znači imaš garanciju godinu dana na posao. Imamo i garanciju je Imamo garanciju, nikada ne bježimo od toga. A svi mi možemo pogriješiti. Svakom se može
zalomljen. Što sam ti htio pitat, ovo auto što ti radiš, ti imaš neke komore unutra gdje ili kako je? Gdje griješ, grijače neke? Pa imamo Peći neke, ja? peć. Imaš peć? Peć na naftu. Znači ovaki postupak mora ići kroz peć, ali? Ne mora. Ne mora ići? Sad imaš te boje nove, imaš ubrzivače, učvršćivače, dodatne ubrzivače koji to mogu da osuše za čas. Znači neka su peći da peče boju. Dobro. Sad je u inostranstvu puhači, nisu više grijači. Dobro. Na vodenu bazu oni duvaju vjetar i oni suše. Ja. Ona bude starija. Ja. Tako da to više nije što se tiče, ali kad je toplije, manje će pocuriti. Da. Jedino to što je razlog. Znači, onoga brže sliješće. I duže se mora sušiti na normalnoj temperaturi. Pa dobro. Znaš kako ti, pa niko kod nas ovi koji imaju originalne komore. Osuši, znači 15-20 minuta odradi, posle kad je ono toplo vrijeme ispiraš na suncu i gotovo. Da se ostaje sad peć da duva 2 sata ono po propisu. Ja. Staviš brži učvršćivač i to ga deri. Viš koliko je ovo sad bolje ispalo ove lesne šta svak crne šta si se uradi. Zamisli sad da je ovo ostalo sada, na primjer, na grubo. Pa jo, bio bi mat. Ovak izgleda ono sve u kompletu, znaš. Samo što sam stavio u njih ovaj herter, da malo budu mat. Nisam baš ono potpuni sjaj, nekako ne znam da li bi baš potpuni. Ne, ovo se pogodio totalno. Pa u mene je tako na Peugeotu. Ne, ovako, ovo je leglo ko, ne znam. U kapicu vjerojatno obradi nju pa onda nju ubaci u... Koji je to kalibar? Da nije 9-ka. Još čim da je 9-ka. Je 9 puta 12. Da, 9-ka. Duga 9. A? Nisam ni primijetio. A bila u različitim bojama, bila tako je bila u zlatnoj, bila u crnoj, kako hoćeš lakiraju. A ima i ovaj jedan u bijeljni, sad je počeo radi kao pozlak. Po autu ili po čemu? Po autu, po svemu, po ključema, pravi one ključeve sa pozlatom. Bio mi rekao da ovaj auto da mu radi jedan, pa hoće i felne da uradi pozlat, ali nije nešto ga je zebalo. Jer ti radiš i felge? Ne radi. Ne radiš felge? Ne. Sporo. Sporo, to moraš sve ručno i... Možda imaš uređaj za pjeskarenje ili nešto? Jebote, jednom sam ovdje na pjeskarenju. Uništili su felne. Aluminijske felne iz pjeskare pijeskom. To bi moglo ono što vodom radi ili tako nešto da ali ovo sa pijeskom ne može. Još su bile ove sitne, onda ne možeš ti to poslije zapuniti špric gitom da to odradiš čovječe. Ja. Ja sam platio 150 maraka, čovjek mi donio, odradio, uradim jednom, uradim ponovo, ne možeš pa uvijek ostane oni, toliko je duboko ubio. I na kraju sam rekao čovjek, evo ti, alao ti, i moj rad i 150 maraka ti nosi i evo, pa nemam vremena više. 4 dana jebote, država i ništa nisam napravio, gonku. I od tada sam rekao, nikad ništa. Dosta više. Dobro. Teško to i naći nekoga čovjeka koji to radi dobro. Pa ne, ti treba imati opremu, pa onda i kad farbaš, treba napraviti sebe da možeš okretati, ali ti kad obilaziš oko nje preskočiš, promašiš. Svako kad okrećeš iz špricak, onda ti je to lakše. Ja. Isto ko ne dijelove od motora. Jebi ga, kada moram obilaziti oko njega i sve. No sad traže ljudi i kada rade te felge da imaju sve na jedno mjesto. Znači da ispravlja istu felgu. Ne samo da to. Ima u bijeljni radi čovjek, ekstra. Ispravlja felge. Ja znam kod Margetića ovo je. Da li su dobri, ne znam. Ima još bolji od njega u Brčkom Tokaja, ali ovaj u bijeljini vrh. Ispravljanje. Znači, nema čovječa koji fali komad odradi. Nabaci, jedino ako je srce dobro. Onda joj ne može. Ali će ti reći, znači to mogu, to ne mogu. To je to što mi radio, felne što god sam odnio, odradio je bez ikakvih problema. Ekstra. Dobro da znam u budući. Pa i ovaj od Mercedesa nosio ove. Čovjek nasjekao jednu. Kad je išao Pa varili ili šta je? Molim? Varili ili?
perli? Ne, onako je bila smotana, ne znam sad koja je u pitanju odradio. Onda je ovaj poslao sve 4 zajedno, da pregleda sve 4, hoće da bude sve i... Koliko ovo čudo ima kuna? Ja. 300 SL. Ja. A viš kakva je perla, i koliko ga sad mijenja kad je sunce. I kako postaje siv zbog ovih. Jes, vidi se ovi gliteri šta je unutra već ima. A to možeš ubacivati kako hoćeš, znači u osnovnu boju. To u biti da sam ja ovak kako sam radio, sam te pitao, mogu si ubaciti, ali ovak bolje izgleda, mislim. Može se to, jer to jer prije kad uzmu perla efekt, dignu cijenu jebote, to znači, a u suštini može pola kilograma perle za cijeli auto, nema potrebe puno. A koliko tebe košta sad taka jedna perla da ubaciš? Pa zavisi koju hoćeš, znači imaš kilogram nje, imaš od 100 do 200 maraka. 200 maraka? Ja, zavisi koja je kakva. Aha. Tako uvijek kad prave boju, koliko ti napravi od toga, pa napravi toliko i perli, nema potrebe. Evo sad ja imam koji su original, zato i znam original ovakve boje. I sad kad ukucam na kompjuteru koja je nijansa ta, izbaci mi osnovnu, izbaci drugu koja ide perla. Znači perla je na kilogram, perla ide 100 do 200, 300 grama, zavisi kako koji, koliko dodaš. Da. Jer to ide posebno u bezbojnu bazu, pa se baci prije laka i onda ideš lako. Onda ide lako. Jer ovo je samo gore. Znači prije laka dolazi onda to. Jest. Prije laka baciš. I onda se ono kroz lak prosiva ovako. Jest. Jedna ili dvije ruke i onda... Pa moglo ovo jači, sam ja nisam na ovu boju jer na crne boje možeš baciti puno više toga. Onda malo mijenja nijansicu, ali je vidio. Evo, dobro mu izgleda. Zanimljivo bilo kakvi bi bio crni s ovim perle. A? Radio sam sve motor, dok sam vozio motor. Evo ona što imaš na profilnoj, jel da? Nije, Yamaha, Suzuki sam jednog odradio sa tom perlom. Pa onda kad izađe vani, sivkast, tamno siv. Kad je u hladovni crn, ali sam ubacio najkrupniju što sam imao i onda je to pola mijenja dosta. Ja. Zadovoljno, to dobro. Hvala. Ja, vidimo se. Zdravo drug! Šta ima drug? Kakav je to GoPro? A, GoPro to je. Ćao! Pozdrav ljude, pozdravi! Pozdrav za ekipu iz Gornje Austrije. Ja. Šta ima? Evo radi se. Borba. Kakvi su ovo crnjaci, neka mafija ovo? Šta je ovo? Ruska mafija. A, ruska mafija? Svi motivi, a? A, koje auto, a? Ja bi dao svog BMW-a za ovak nešto. Dao bi 3. Jel imaš vremena da moga očistiš? Ima i ga natjeraj, sad ću ja ovo pomjeriti. Jel unutra ili? Ovdje, Komplet sve je. samo šiver. Koji ti je ovo? BMW. Ovo je 525. Evo sad. sad ga pokupio, kod Koste bio na lakiranju. Šta ti radi? Komplet? Ja, komplet lakiranje. Ne može se. Ja, crvena. Koji je bio prije? Bila zelena neka, torava. Kako sad moraš saobraćajno? Samo uvedem da je crvena. Samo prijavim u osiguranje. 525 dizel. 525 benzin. Benzin? Benzin. Samo benzinca ganim. Pa ne, stroj. O ne, evo. Ja sam bio sad, evo, bio sam kod njega i snimao sve, znači ostao sam bez riječi. Evo. Stvarno mi se svidio kako mi je odradio i sve u crno ovako odradio ovo isto. Ekstra. Ne, baš ono... Jel se ovo na dugme zatvaraju? To se zatvara, ja, pa mora, evo ti ključevi. Evo ti ključevi. BMW rođak. Nema da nema. Znači, Žarko YouTuber. Kakve su teme na YouTubeu? Malo biciklizam, malo planinarenje, malo motosport. A žene? Ništa žene. Ova žena. Ja, ti si oženjen. Ova žena. Ti rađemo. Ti rađemo. Nisam. Bolje.
A sad ću valjam opet drugu tražiti, nema vremena za to. Ma i ja. Kako šta da uradim s nje, uzeo je u Njemačkoj bio i bila imala po sebi ko neke fleke mrljave. Ja vjerujem, ljudi su mi tako rekli u Austriji da je čovjek neki prije mene to oprao onim za felge ovaj čistač. I ostale neke fleke vide se na staklima, ovdje isto stakla su dobila isto, vidiš, pogledaj stakla. Aha, to isto moram zamijeniti, ovo i ovo staklo. hologram. Ja, jer su i šajbe nove zamijeniti, ovo su šajbe nove, sad su stavite. Šta ti je bilo sa šajbe? Pa isto bile ove fleke. Vidi, evo ovo se vidi, vidi. Da si probao to skinuti? Ma ne, ali evo ja promijenio prednje dvije. Imam još u Austriji da je zamijenim ovu i ovu na obe strane. Je li moguće da se ne može skinuti? Ma ne mora, evo na šiberu. Ja. Šiber moram isto ovo staklo promijeniti. Osvišta. Sve novo, nova šajba naprijed, gume ovi kederi novi stavio. Tebe je ovo izašlo kod Svetog Petra. Samo ovaj keder došao 100 eura u BMW-u. Ali zato je auto sad, da je malo motorizacija jača, ali dobro, nije ni ovo nešto. 192 konja ide to. Ja sam ga kupio i montirao. Da je nov. Sad je olakirano sve to. Ali ne, a kako mu bolje ovak stoji šta ima taj lip. Koliko mu dadne ono nekako. Još ima i sa strane, planiram staviti. One je bočne, je? Bočne, ja. Koliko ga je dugo posta radio? Ja sam bio dolazio zadnji put u 10. mjesecu. Ja sam njega ostavio, ja sam rekao evo ti vrati kad moraš. Ja. I njemu je trebalo, ja koliko, kada je on meni rekao da je startao sa neki 10 dana mu je trebalo. Ja. Ali sve on to rastavljao, treba to rastaviti sve. Ima još ti neki mali posliće što trebam završiti, treba moje špigle promijeniti, vidiš. Ja, ja moram zamijeniti, eto. Sve novo ide. Ali na njemu su one skupe, one reflektirajuće. Ja gledao po komadu, nije ispod 150 eura. Ne moraš naći, moraš naći polovne možda za jedno 200 eura, 2 komada. Nisu obični. Ja našao obične i rekao da mu obične stavim koga jebe, rekao jebo reflektiranje. I da obične stavi ne pašu obični. Ne pašu. Ne. Možda nije ni oblik. Ove ima i grijanje i okrećanje i kad ideš u rikverc onda se ona sama spušta. Ja. Pa jebote za tu godinu 2001 imao je tu opremu. To je bilo jebote auto. A moja kockica 87. Kockica? Imaš ti kockicu, ali? Koja je kockica? Ona je 30 kupe. Motorizacija? 1.8 benzin. 1.8. Obično. Čekaj, to je ona što je bila ovdje sprijeda, jeli? Ja. Pa nisi ti nju prodao? Nisam. Zar ti nju nisu u Austriji bio nju prodao? Nisam. Ofarbana sređena. Ozbiljno? U garaži. Gdje se radi farbanje? U Brčkom, kod jednog sala. On tako radi isto ovako. Da. Ona je bila raskopljena. Motorni prostor, farbani, zaštite, kode, sve. Da. Čekaj bolji dan. Koja je boja u pitanju? Ona emova siva ona. Siva. Ja planiram još jedan auto uzeti, možda iduće godine, to će još vidjeti. Ja. E36-icu, ali kupe. Kupe. Ja, i u žuto bi je lakirao. Imaš onaj lik u vidovicama se gleda. Pa nemam pojma koliko. Čiča ona. Kabrioleta, ona zelena. Ne, kabrio neću. 2.5 benzin. To nije loše, ali ja sam našao u Njemačkoj već 2.5 benzina. Evo kabrio. Da kabrio mi je loš. Ja. Kabrio dođe s vremenom i onaj, kako se zove, onaj platno počne, ja suši se i... Treba oko 1000 eura da se kupi novu. A i sviđa mi se više ova opcija zatvorena. Pa i ja više volim, ali ovo nije lošan prilistup.
Koliko on to prodaje, pitao? 1000 eura. To nije puno je. Tako je meni rekao, ja ga Kilometraža? A njemački Tatari. Pa to je najmanji problem. Ja. Ne znam koliko ima kilometra, automatik. Ništa, 0 poena. I ovog sam tražio bio da bude šaltač. Ali teško je naći šaltača. S malom kilometražom i da je uredan. I evo nas u nastavku ovoga videa, evo ga, auto smo dovukli kući, oprali smo ga. I to je to, imam još neke stvari, znači da mu vratim kako je bilo. Evo ovdje iz ove perspektive jako nizak, ovdje do zemlje nemam ni 5 centina. Ako imam 5 centina, ali ovo je tako sjeo nekako na zemlju. Uglavnom to je to, eto, malo smo danas snimali, vidjet ću ako još koji video ubacim, malo ovdje kako bi rekao na praznicima, malo to teže i snimati, ovo ono, normalno čovjek je došao malo da se odmori i eto. Uglavnom javim se pa vidim, obrada bude tek vide za koji dan jer ovdje nema mogućnost da to sve nekako na internet stavim ja. Tako da ništa, vidimo se u sljedećem videu, do tada pozdrav!